obraćam vam se danas u ime srednjoškolaca. Obraćam vam se u ime najmlađe grupe boraca za slobodu koja stoji zajedno sa vama sve ovo vreme. Prošlo je 13 meseci. Ne bilo kakvih 13 meseci. 13 meseci od tragedije. 13 meseci koji su napravili revoluciju u srpskoj narodnoj svesti i u srpskom društvu. Sve ovo što smo izgradili u periodu od 13 meseci, čitav ovaj pokret, gradili smo u čast žrtava. Žrtava jednog surovog i antinarodnog sistema koji nije ustuknuo čak ni pred suzama deteta od svega 6 godina, čiji je život ugašen pod teškim teretom nemara. Hoćemo li odustati? Hoćemo li moći posle svega ovoga da se vratimo ustaljenim matricama života? Hoćemo li opet dopustiti da nas pojede apatija? Naš pokret mora se prilagođavati prilikama i nalaziti nove načine borbe. Naš pokret ne sme biti sebičan i dokonost, kao i manjak energije, ne sme ga uništiti. Gde ste, sugrađani naši? Hoćete li da ostavite nas, vašu decu, na milost i nemilost bahatosti ovog sistema? Borba srednjoškolaca nije daleko od vas. Mi smo uvek tu. Čak je i naša najstarija gimnazija, Prva niška gimnazija Stevan Sremac, na udaru i u opasnosti od toga da bude smrskana, zgažena i bačena na smetlištu istorije. Hoćete li da dopustite to? Vapimo, stanite uz nas. Moramo vratiti našoj borbi njen prethodni sjaj i značaj. Vapajmo, vapimo, nema povratka. Vapimo, otvorite oči, nema spavanja. Hvala.